bazar thil tu te chi bei ule Russia in run mek na laka lo in ven nan le lo bei let ve nan Ukraine chon in do thona fighter jet tu lai berber mamo thu asoya ma se mi zoten sabram kan ti ber United Kingdom chon kum somlia upa helicopter an pedai Ukraine sipaite an la lom em zui helicopter hlui le upa to tak British sipaite point kum tam tak chung an mandu to lo chanchin hi han thlir zui tiang UK in Ukraine nena helicopter pek hi Sea King helicopter antia kumsang khazakwa somriat panhi dai to khan Argentina nen Falkland thlir kar in chuwa kar som chung an in dona British sipaite chuan an lo mang to a Sea King helicopter hi UK chuan Ukraine nena hian panhi apeni kumsomli zada upani to ma se Ukraine sipaite chuan Russia sipaite nena an in dona an mangtangkai he don ni in an soya hliam phur nan te sipai phur kual nan te le sipai te ni tin mamo thir nan te atangkai don ani anti Ukraine chon Russia nena an in dona hian tunlai in do thona thaberber missile ka phla chia thua ban mamo ti anau puilain UK in helicopter upazet maya pe hi engwange niang ti chu mitam tak zo na ani ngei dona UK hian tunlai in do thona thale changkang typhoon fighter jet te po ne ya Masa Ukraine nena pek tur hi anei lo ni in soi ania chumai baka chon typhoon jet fighter te hi Ukraine sipai te nena peringot ma se mang thiam tura Ukraine sipai te training pek chung arei don lutuk ti ania indo thona tha pek chuan indo na boru ka volian zolang ti hlau thona aum bokani ti chuan tunlai indo thona thaber ber mamo atangau mek Ukraine nena chuan UK chon helicopter upato tak pani apeta zoka heng Sea King helicopter te hian ral thuaman phurlova an thlok chaklo boka British Royal Navy te poin an mandu to lo kumenge bazar liam to an pension tir to ania atira soi to angin pakhat jok phei hi chu sangha zakwa somriat pani kuma Argentina nen Falkland thlir kar in chuan in donan lo man sep to ani nge helicopter hlui kumsomli zada upa pani an dong tharna a Ukraine sipai ten lom hle thunga co-pilot Vasil chuan Sea King chu Ukraine long sipai te mamo tak manol sam le rin tlakani atia thokwal vel nana man anom emawangin he helicopter hi kadu tak zet ani indona huna manata na thaper zinga meni man ro phurnan te hliam phurnan te man thei ania hun le hun har sa tak taka po osam taka thok thei ani atibok Sea King helicopter hi duna hian sipai hliam damdoi manga en kol ngai te phur khom nan te special force te anom na mun tura phur kol nan te le man ro sang sang thier kol nan te man me kania Vasil chuan Sea King helicopter te hi Ukraine sipai ten helicopter an man mek aina upabik chong lova anin rol de oren ni in na soya chutiang ani wang chuan Sea King helicopter hi Ukraine pilot te tan thil thar ani lova reilo te zira khal thiam ngal mai thei ani atia ain kola hau tak lova alian tha thila phun hem thei hi that le zolna ni atibok tuna hian UK hian Sea King helicopter tho pakhat chu England ram chim lama da in Ukraine hena pele turin na bo seile mek boka England an dana huna hian Ukraine sipai engineer te chu he helicopter khalte ache siam te zir hian thlasari chung anom to ni Ukraine engineer zinga pakhat I hor chuan Sea King helicopter pakhat an khoi mek chu kumsomli liam ta a original angkhani to lova abung sang sang zinga po a original khatlem te chia to a helicopter tharang mai ani ti asoya a upato lom ma se tunlai thiam na manga thom thar zel an ni a kan mo takan ni atibok Sea King helicopter hi Britain a chuan bozon na le chan chuan na thoktua man ani deuh bera civil le sipai lama po man lar ni in hunenge mo chan chung chu Britain ram tuipui kam vela mu tu rom fawani soitong in Ukraine henan pek zinga pakhat hi kumsanga zakwa somriat pani Falkland in dona Britain in an man pakhat khani in kha in dona khan pilot Ralph Wixnate na khala Wixnate po tuna chuan pensioner ni in a pension hloring in thamuang takin na chol khadam to a soidan chuan he helicopter mange hian kumsanga zakwa somriat pani June ni som pali khan British Lazy Pai Commander General Jeremy Moore chu thipui kara Port Stanley phur thlenania
General Moore hian Argentina sipai te in pe chu Port Stanley a hian alo dong song ani pilot pension weeks nei da chuan khati hun laia khochekara he helicopter an thlok ang khan eng thona ma an thlok ve theilawang atia awang laia thil ti chu soin weeks nei chuan kha operation kha chu angai om lova ma se angai nomani inka hai nei tur kha zia felalani lova Argentina sipai kol rong tak tak enge moza dan la om ti hre khoche kara Port Stanley a he helicopter mang hian kan thlok lutani atia tuna Ukraine henan pek tak seeking helicopter ngei mai hi Falkland hian British lalfapa khati laya naval pilot chuak hlim lano pangtak Prince Andrew chuan a thlo thlen pui ti asoya seeking helicopter hi Prince yan a thlo chu masak bera khala anua po voi enge moza ta khal le ni atibok seeking pani chau mai Britain in Ukraine hena pe hian se hlo viau na a UK in Ukraine hena thlona pek tur om chun ani don lo an tia Ukraine base angin UK hian thlona pe tam lova an petra hek lova ma se Ukrainian Navy chuan seeking helicopter hi an hlimpuin an lung oi hlea adang puan du bel le ni in an soitongin tun a hian Britain hian seeking helicopter hi an lakol nuala Ukraine hena hian pek bel don ani po in Ukraine long sipai te chuan lom takin an lo dong don ti a chianga pilot Vasil chuan seeking an nei ta chu car hlui le trom to tak da tha a foreign car chok hlui tra mai khalang mai ani thu soya kan tan chuan man ngal mai thei man nuam ol sam si ania chu wangin hetiang helicopter tamzo khi kan du tak zetani ati heti la hian England lama Ukraine mi engineer mek I hor chuan in do thona thachi te chu du thu sa mani thu soya ma se nei lo ai chuan enge motal nei chu thalom abul tan na chau ani bok nen ati ve bok seeking helicopter hi kumsang hasakwa somnga chau khan UK Augusta Westland in an siam chuani in Sirkoski atanga phalna nayan siam chuania atira chon Westland ho hian S61 helicopter ti in UK long sipai Royal Navy den submarine beinana an man turan siamania anhu zela search and rescue atante airborne early warning atante an mangta zelani British long sipai te hian seeking helicopter hi zathum chuangan neya chubaka chuan Australia Egypt Germany India le Pakistan baka Belgium Norway le Qatar ram hena po an hral chuaka kumsang ni le poriat te po khan UK Royal Navy te chuan Afghanistan a po an lamanga British sipai te chuan kumsang ni le pathum khan an choltir ni in soyania soidan then khata chuan kumsang ni som poriat khan choltir an ni chawa athona hunhung ber chu postmouth longchol hmuna tanga go sport HMS Sultan ani anti thunga engpo ni se tuna chuan seeking hi official in UK a chuan an mang to lo ni in alanga chuti lai chuan khowel ram sang paruka seeking helicopter laman mek hi somsari vela la om ni in soini bok seeking helicopter hian atui thun full in liter sang thum le zasari zeta pai theya hemi manghian kilometer sang kha le zanga thui thlok theya achunga thlona tui pai telin km sang kha zasari somnga zet thlok theya achunga lian tha a sipai silai keng somni le pariat anin no theya hliam tuar phur an ni chuan hlang nen mi pakuan lenga an mani en kol tu doctor pani chet velna ala leng anti bok seeking helicopter hian bungrua chi sang kg sangthum zaruk somkua paniari ta phur theya second khat chungin meter soma sanga ain vor theya a thlo chak thei top maximum speed chu darkar khada km zani le pariat ani bazari lo thira wangin kan lo me